Daka 15 verse number 33. Solo sibuka tindlela letiphatsekako tekuphila evangelini zawo letikhomba kuhlonipha lona lesimkholako ukuthi lona lesihlangane ngayo lapha uyahlonishwa. So sikwazi the practical ways of living that demonstrate our honor for the Lord Jesus Christ. Ukuthi uhlonipha uNkulunkulu bazalwane kunetindlela letiphatsekako nesenta nato letikhombisa ukuthi siyamhlonipha uNkulunkulu nokuthi egameni likaJesu sibonile ubukhosi bakhe. Enye indlela lesikhombisa ngayo kumesaba loNkulunkulu njengoba sikhombisa suye satshwa ufunza ukuthi udiphatha kanjani ebandleni lakhe. Ngoba sisho sathi libandla egameni likaJesu laKristu. Sasho sathi egameni likaJesu uthi nakabhala uApostle Paul abhala Timothy ukuthi ngiyabhalela ukuthi wathi ngokuthi umuntu ngemuntu lapho ebandleni ufuna ukuthi adiphathe kanjani ebandleni laNkulunkulu lelinsika nesisekelo seqiniso. So sesiyafunza ngetindlela letiphathekako ngalokuphatheka ukuthi indlela yini yokudiphatha lekhomba ukuthi uyesatshwa uNkulunkulu emkhasini wethu. Sitawuqhubeka namhla sibuke lipoint noma iphuzu la 24 la sithi khona ungaphoqi lathi kahle libandla lokulo ukuthi limelekile nokuthi lathiwa na sisho njalo sisho ngoba lo libandla linemisotalo noma linekhobwane letathiwa okalelo bakhe lelathebukela kule khosi lesikhona ngakho Jesu. So sithi kuphondla kuba nokwenza lokuvela ukuthi kulanzeleleke kahle lokho usuke egameni likaJesu uwena noma ukwenzisa phambi kwabandla ngaleso sikhathi noma ngabe yini lokho. So ufuna ukuthi ke bazwana abantu ukuthi lokho libandla linethikhobwane litala. So sithi nawe sothi wena egameni likaJesu udibise kahle la ebandleni zakho ufundiswe kahle Kristu umfunze kahle. Uma sifuna indzawo yakumfunza kahle Kristu ukuthi kunendlela yokuphatha lekhomba ukuthi wena Kristu somfunze kanjani. So nala ekhaya kunendlela lesifundisa ngayo ngaKristu timiso nje ngaKristu ukuthi Kristu lana uhlonishwa kanje. So ngeke egameni likaJesu bese la ebandleni zawo uyemukeleka kahle nawe sothi utawuphondla kuletimiso noma lemigomo ngilemisiwe yalebandla uthi noma ngabe wena lutho kodwa kubonakala ukuthi uyabona sibani kodwa uphodlile. Yini kuphondla ukuthi sivile umuntu indlela ukuthi kuhanjwa bese wena ke sowukhetha yakhe indlela ukhethe wena ngendlela yakho. Yes Lord. Nawe nazalo uyaphondla. Amen. Aso siyapondla. Ubona sedolobheni wabe edolobheni ukuthi hayi uhamba kahle la uhamba ngale Kristu amfunze ngayo. Amen. Singathi sibone edolobheni ngasophodlile. Sisihlangene egameni likaJesu sitawukhona egameni likaJesu sifuna ukuthi noma siniketa lithuba ukuthi wotofakaza ofana sisiyabuka ngendlela sovela ngayo sophodlile ngolofundiswe. So sithi ke ungaphoqi nakabona Kristu lathi libandla lokulo ukuthi egameni likaJesu lelo bandla lelo limelekini bese ke sewudimisa kahle ngosensisis sithi ungaphoqi be relevant. Ekubona thina lesifundisile ngeke nje sithi sifunza ngemzila sifunza ngokuthi likholo liyazila bese wena ufika la kumbili so uyaphambana nemzila usho tambulo liphambene leyo mpendulo yakho noma lawo mazwi akho akasiko relevant kule bandla ngoba thina siyafundzisa siyakholelwa ukuthi kuyazilwa likholo liyazila. Ngeke wena bese usafika ukuthi bazona Jesu mina wamsilela angisazi lelo emzila njani ngoba Jesu wamsilela nawe njalo uyaphondla. Hallelujah. Niwe ufuna ukuthi usazi kahle sifundiso sala wenduswe khona ngokuthi Kristu umfunze kanjani.
Kristu nawe uthwetshwe kanjani, wembuke kanjani, bese uyadingisela ukuthi ukwebe ngale ndlela efanele. Inkosi yasesibusise. Yes Lord. Likhoma akufanele ukuthi ligide. Kristu ufuna ukuthi umjete ngale ndlela omfundise ngayo. Neminyelo yabekwa lokho ukhomba kungathembeki kulowo mbono nabe sothi wena egameni kaJesu uphambana neminyelo leyabekwa. Cabangisa umthelela lo uphambana neminyelo leyabekwa lontoba nawo ikakhulu kulabo baholi bakho. Indlela yokwena tifo ibaluleke ngayo ngendlela. Funza letaka 22:28. You should know the landmarks, the ancient landmarks of the local church. Lethela Kristu uthi nakhuluma umpostoli Paul egameni kaJesu uthi ngiyamangala uthi nemagalatia sendoye bani ngoba Kristu lakini wafika ngalophathela ukuthi kwabethelwa ngalo magama bengamfundisi nje Kristu kodwa bengamdweba nalabasabana. So lethela lagatha ukuthi bahambe ngayo bavele ngayo bende ngayo indlela ekhomba ukuthi Kristu bambona kahle adwetshwa kahle. Bamfundisela kahle Kristu. So now let's see, lapho ule local church lokuyo ungaqala uphambana nema-landmarks, the foundations, the landmarks leminyele leyabekwa. So nasisine ungaphambana iminyele sokuthi kube besikhogwanela bese uyasishutha isikhogwane sosibeka embili usukuphambana neminyele nawo kanjani. Ngifundisela verse 28. Chapter 22 verse 28. Ungayiguquli leyabekwa iminyele leyabekwa ngokhokho bakho. Lapha nje as a local church pastor angavumeleki ukuthi ngide lapha bese semfundisa abantu okwehlukile kunale minyele leyabekwa ngabe manani naketa ushumayela. Nawe sosekuseni sidala ngesikhathi setaka lonke lemali ufuna usiwele lokho egameni kaSuwa minyele leyabekwa nawe sosimozifana nosiyanusa sonke siyanusa ngeke bese sesifuza okwehlukile. Namfuza nje ukuthi kune intercession ngabo abasinayo siyanusa ukuzenusa minyele leyabekwa. Lelikholo leliphila la ebadlile zawo lelindlela likhomba ngayo ukuthi liyabesaba noKristu lofundiswa kwenzawo lendlela lidingisa ngayo into ekhonetho. Amen. Hallelujah. Noma sithatha ntusa sithatha ntusa. So sithi ke iminyele leyabekwa ungaqala isusi. Ngaqala njani manje? Isusi. Because if you are not loyal to that version, to that vision, it will show ngalendlela wena wena awusingo loyal. Ufuna ukuthi ube loyal, asosi loyalty. Ufuna ukuthi ube loyal ebandleni nawo umfundise kahle uKristu khona. Uqinisekise ukuthi awuphambani neminyele leyabekwa. Wabona njalo uyaqala udala confusion. Kwesibili wena uthi ngabe yini naso wena bangakathatha sikasilo bakaleni. Ngoba bayabona ukuthi attitude yakho towards the way Christ has been taught. Lendlela Kristu afundiswa ngayo wena awuthimbazayo. Lapho babona ukuthi wena awuthimbazayo ngayo uphambene namfundisi. Wothi ngabe kumeneka egameni kaJesu ingabikho lesonke inyama egameni kaJesu kodwa ngathi ukuthi ngidafike ngikhanze bakhuleka kunabo nebezwe lomfundisi. Ngeke usothola lithuba ukuthi kube khona kodwa soyaphambana nje seyishona la kubana kuna lofusa uNkulunkulu sisinasikwela lasazi ukuthi wakugugula konke ngokuqaleni. Nawe awuthola amathuba kufuna ukuthi ungafundiswa kwehlukile fundisa ngokwesifundisayo. Ufuna ukuthi kulelo bandla ngaleso sikhathi kufundiswa yini ube relevant. So dathi kahle ndikhomane no the landmarks. Ungabese wena sowuyeka. Noma bese uyathi precious. Ngakho-ke lenza leminyene ebalulekile lasimanje nawe sothi ukubona ukuthi kulelo bandla awusakhoni. Kama nawe shothi ngendlela la Chief of God nive ngasi angisakhoni egameni kaJesu noma ukuthi ngisusa iminyele kungcono ukuthi ngishintshe Chief of God neminyelo yakho ndiphumele mina. Ithule neminyele yakho. Our less confusion in the church.
ngibona kakhuluma nomphostoli ngababisa ukuthi into lekazihlupha kuleyo manje ngicala bekuthi abekathi agciniseza ukuthi lapho kulelo bandla qinisekisa Titus nawe ukuthi ube bede lokufundisa lokuyela kwahlukile. There should be no one teaching different. The people ngobe bazana ngaqala kuquestion inyelelo yokuthi bababe sifuzo lesehlukile kunaleso. Nawe ngisho sine asifundiswa ukuthi nawuthandaza funa ukuthi mhlambe kune position sithe funa ukufikise kuyo egameni kaJesu akusunyele lo lesifo. Nawe ngisho siyavumela ukuthi nawe usigutha nawe uthamba hamba nawe usiyima wena lo sifundisi nela lesifundisi noma azwa angisekho mina semambili inyanga yini ngikhanze wena bazosuka babhalisa sana sisifuzo funa ukubathaza babhalele lesisu. So kwesimiye ngisingathi ngiyabuyela lapha mama lesifundisi kasathandaza ngoba bona babhalele lesisu. Sengiyabona ufika bese bafundzele impilo. Yini masekwehluki. Phela vele konje uniphe manje lamanthanyana sithi asolela ukuthi sibona uzibani. Kunje ngisho nakho mina fuzola khaya la kusho ngala ukuthi udala lokuyela kwehluki. Sibona uzilona awusuzokuthetha. Asiloya. You need to be loyal. You need to know what your church is teaching. Yenza bayikudla mabhuti namanenge iyabulalana funa usikundathi ibhodo naphekela khona udla wakho. Udla lapho othande. Ngokudlalela lokuthi abaphose. Ngakunatha ngabe ukuthi abaphose. Dovara masofakaza ukuthi le bhodo la yakula kusini. Shosa asiko loyal. You need to be loyal in the church. Point number 26. Yethembeka ungatholakali uPaula noma ngaluphi luzaba loluphathelene nelibandla lokhona kulo ngaphandle ibekani awukho emagunyeni ePaula. uPaula uyelelele labo labasemagunyeni ekukhulumeleni libandla kubantu labangumlomo welibandla. Lelo kunjalo lokho kuvikela sithuli selibandla kuphindze kuvele kwathembeka kwakho njengengcenye libandla lokhona kulo. Awusito tonke izaba longaphawula umuntu njengekholwa la esonto. Noma uvumethele khona basi sivile ukuthi kwente kahle kukhamba njani. Batshela ukuthi angikho emagunyeni ukuthi ngiphawule. Akusilo khulumela bakhe. Nayo inombolo abasho sifuna ngabantu. Abakhetha abantu abafuthanda izabo, ngiyela abathanda izabo. Uqiniswe inamba, yakuvika uqiniswe. Basho ukuthi bese uqiniswe noma akusilo, angathi lutho lembatiko angikho emagunyeni ePaula. Nawu ufuna ukuvaka abantu nayo inombolo emfundisi. Divele. Basho ngalo ukuthi abakholwa abafundiseke. Wabuto nje benza phosophi ukufundisa. Namu nasho phansi. Ngoba kende kaphela lapha ke lingene tingene belethi tibele shushu manje kuba khona. Baza bafundiseke baphawula nje tonto bakhulu. Awusalanzelela bavaka abantu ngavana sana. Wathatha. Asiwathatha. Lo belibandla linganabo sisi spokesperson kuba nemlosi magunyeni lo balikhulumela lapha nje mina chairperson lapha egameni kaJesu lekumuye egameni kaJesu lo ngaphatha timbendulo lithinte bakhonzana nale branch kanjalo futhi national level kuna spokesperson wa Church of God lekumuye lo semagunyeni ukuthi angakhuluma about him namatho nje uvije lokho ne channel esi ufike sivi ekoneni ufike isivile Zima. So kwanza lapha babasaze TV bavumethele khona la sonke. Ngiyaphela lapha. Leyamuntu sivile kusithokozo lapho friend awukho emagunyeni ngengozi lapho friend utaziphangathisa netithi. Uthatha lo muntu ubeke eshonalanga ubeke egameni kaJesu enyakatho tiphamba netithi ngokuthi awukho vele emagunyeni awusibo webs. Awusimo please. Batise labavumetele kwa ngokuthi amike emagunyeni ePaula. Fundiswa ukuthi nawo usuyafika hey uyathola
uyabona lokusoqhatha ubona yini ngosemsayisiphosisi egameni Moses awusiwo loyana wena njani. Amen. Exodus 4 verse number 15. Wena ke ukukhuluma naye umtshele onke amagama lofanele kuhasho ngiyawunisita nobabili ngilitshele ukuthi kufanele nendeni. Amen. Lapha Moses kuzwa nguyele funa kusathatha amagama awatshele Aaron nguyele kasoba lokhuluma ngoba wazi Moses nginemankinga ngwathi benza kahle. So khululela ngidabo uphambili spokesperson ngidabo umuntu lo bakhuluma. Makabo Jesu. Yes Lord. Lo ngebandla nina spokesperson walo na Aaron wa. Asonke ngifana kusaphawu. Ngoba sonke lotholela amagama ngale ndlela Jehova egameni kaJesu lawo ngisengayo kulona lomnike makhona sakho. Yes Lord. Awuthi bese nasosa sanzaba lo ngathi fana kahle weva kahle benye awusiwo wena awati kahle ngathi so athi phawu kathi. Yabona sona umuntu akangakana nalo bakhe. Ulimata le bakhe la Kristu. Ngoba le bakhe la Kristu. Ufuna ukufesala bona ivuleke la bakhe la Kristu sithumisalo sicele phasi sithumisalo sidelele phasi baba nabakholwa bazazelele emvangeli ngalendlela egameni kaJesu levela ngayo nawuzoba wena abaveta ngabe ngiyona nabakholwa abantu ukuthi khona lokhulu yini fana msangabuni kodwa mzamvalele konke lapha akasaka usifana uthathi vela leyo nasemakhonyeni kusapha apha uvi sube sekaphawu naye kodwa uyathi kahle ukuthi uthi makhona usaphawu awani yetona la lusito loleto Aaron ukuthi aphawuliza hayi ndlela lapha. Funa usuthathe kahle ukuthi what position are you in the church? You don't speak on anything. You don't comment about everything. Amen. Na beshothi awukholwa bakuya ukuthi uphawule binza. Ngakho kaza uphethetho ngolethu. Bese upastor bese. Amen. Bese Bible lithi bakholwa bayaphutha umuntu bayazelela egameni kaJesu nababona indlela belifela naye. Letheni ngothi mahlazo suyakuthola mahlazo ebandla nawo besonele bayibona lesifela mahlazo ebandla phela kumshi ele nje uqinisile ngifuna ukule ebandleni angiva vele letheko egameni kaJesu uyaphawula futhi noma yini awathi la ukuthi Jesu wena usema solo Nabe fala kona maona mtu utoleta fala funa usifasa nje sasa mbona bathi baba singo uzawufasa ni bawufasa nabe bafuna isifasi baba ngikulo sisi ngikula mfuna sibona ucacisa phasi phansi sishone semali esivele ngimula ukuthuna ngimula ukufisa zawantu so wena usithi nalaka makhona njalo usaba isicala ukuthi asengiyeso benza bese ngeke masoko bayakhala bafisa nasi siyaba usikanyiwe nguwe ngikhaya ePaul kepha mina ngifunza uKristu wakhe base esifofisa uThixo kepha angifunza uKristu kanjani. These are practical ways of honoring Christ. Point number 27. Apheli khambathi lodifaka kuyo ngekhathi ebandleni ibalekele ikhambathi lehlela uhoyi nalabanye bazalwane lephitse ikhulume kabi nawe tinhlelo temali wena lokho kungagcina kwamanisa ne-attitude yakho nesimilo sakho bangani lababi bona nasasimilo sakho lesiko nibona ukuthi lonke libandla asosonke libandla lonke nje libandla lonke libandla linabo bagqili bekhona lonke noma ngayo khona labakhaza basemakhoneni bagxeka umfundisi bagxeka ngomfundisi bagxeka netinhlelo talelusona ngasenkosi yokujulisa yena bayagxeka phuma lo mkhambathi
lo mkhankaso bagcwele. Yes, Lord. Amen. Amen. Makapho Jesu. Yes. Ine nkosi yokutusa ngathi yabona. Phu ngeke uzuse kahle umsana ngakho sibuze ntusi yabona. Tomususi ngana ngalo lo sibuze ntusi yabona. Lo sibuze livinze. Uhlala kanti komngane wakho egule mngane phuzulu lothi livinze lasombele. Hallelujah. Amen. Bakhangelani bonakalisa kudiphatha lokuhle. Mfundele kwasemele qala 50 verse 33. Nana in the local church baleka ukukhanza balekela kudifaka emagruphini sose gruphini wena lezithi. Elegrupu lesisebuka mule group yalabantu labahleba lasombele. Yabona noma sifundisi sithole sesakhe ukuthi kuthi umzawulo yama umzawulo nesibani logcina alutho nje enkosini. Kuthi laba yakho babe baphili. Sonje siyakhasatheka nje nasiva ukuthi ezibani egameni kaJesu weyama sibani sivele sishonela nokuthi ngosibelele ngoba lesikazi sifike somtshela ukuthi ngicaphela lo mzawulo ngoba sifike ukuthi naye lo mzawulo uyalimala ngoba asifuna ukuthi alahlelwe bathu besitala. Amen. Kodwa nje ngeke sifike sithi ngicaphela nalesibani kuyingozi. Kude nokweyama nalesibani nokwakhoza nokusini. Onke amakholana yamanga nalesibani yiwo kanye lawana amakhosi asombele. Ulanzelele kahle ukuthi la ekwandleni enzawo kugcizelwa indima edifundiswayo. Nami nje siyafundiswa lapha nje basifundisa kangaka idiscipline ukuthi kuyabikwa kodwa wena egameni kaJesu uyamuva lo ukuthi wahlala nyamana kodwa kude lapha eGalatiya. Bese soyeyama wona. Na ucaba wona yini into abona ukuthi ubike wena laso. Seya muntu nje utawubikiswa yini sombele uyamuntu wakhe. Mfuna kusho ukuthi kahle kahle ebandleni akafanele ukuthi ngabe khona lemikhambathi eminenge emikhakha. Ngoba ijala bohlukana kwebandla. Kodwa kubene ukhaza usekhona lemikhambathi. Sina ufloje ukhaza usekhona lemikhambathi. Bekhona labasozelela ngoba mthini ucaphela lemikhambathi ofaka. Ngifisa verse 33. Ningayengeni bangani laba bonakalisa sempilo lesini. Ngeke ukholwa lento ophosa ebandleni zawo uliphathe kahle ibandla lakhe utiphathe kahle ibandla laKristu. Ngihlonipha lo mikatho wakho le ndlela utiphatha ngayo la ebandleni lakhe it's a practical way of living that demonstrates your honor. Ufeta uhlonipha wakho nomikatho wakho. Umnikati walelo bani uKristu. Nawe uyabona lo mngane nakuthandaza lo hlobo lungathandazi. Umuntu ocansona yini lo tawo othuvuthe emoyeni. Lesi nakuthandaza nje vele nje abheke phansi. Noma abacala delete ngoba babula babengcawulele phansi. Yini tawo othuvuthandaza. Sibasahlala ngesikhathi sekuthandaza wonke umuntu uyathanda. Ngesikhathi sekuthandaza wonke umuntu uyathanda manje. Wonke uyathandaza. Nawe uyabona nje ukuthi umngane noma yale usina abantu umfundisi batombonisa ajule. Bese wena sothi utawukhosa kanjani yona lo mhlatho umuntu baba. La sina ngabonisa ukuthi ayihamba udlile lapho sojubile naso. Ngoba yahlabela egameni kaJesu ahlaphuta nje ukufika ngoba uyahlabela. Manje kubona ukuthi nangaphuta bathiwa tawendela. Bese wena umngane wakho lonkulunkulu lothatha ukuba lona egameni kaJesu lo egameni kaJesu ufuna kubonakala nawe yakho. Yepha lekresa kufunza kanjani? Yes, Lord. Phinde phela bakhona labafuna lo babo uyababona nje njalo noma ngabe bathola ukuthi uyahlabela sibangova ufuna yokucela sheshela usonzile ngoba le ngasona Ngibona ngisaqala lapha ngazi bathu sevenye uyacaphela ukuthi abasibaba labaphakeme nje ababe betulu babale yabona bona bathandaza bazabakhala sozela ngavanga sibila laba abajabulayo nafu balifa babhala phasi baphethe amaphepha
sonzela lawo Yes, Lord. awukule kosini Yes, Lord. nakuzilo bayebenza bengazi Amen. nakubekela tikuzotela bana babakhona nakuyo makhempi babakhona nakubekela mithandazo babakhona mithandazweni kuhanjelwe emakhaya babakhona sonzela abana utawukhula ubona mabesho nje uyatimbaza nawo umuntu ongamboni kahle usuza usuzandelela ngoba lasithi ukuthi kulana ngela masope kodwa uzikhona la sope kodwa selathi ukuthi esikhona sethu sasiqala ngoba phela sasho sathi esibhedlela egameni kaJesu ngeke bese sothi bantu egameni kaJesu batawuphila ngasikhathi sinye abaphili ngasikhathi sinye lo muntu uthatha isikhathi eside kuphila lo muntu ufaka ujovo nyazo leso sobile esimene lo muntu ufuna ukuthi uyifake so uyayifaka so nakulungi ngoba nayo sesibhedlela la avume mtholampilo awugcine kulungile akuziyawugcine kulungile